Fatu Talafolo Radio Samoa i le nei fo i tae au, ma lolo soifua manuia alo maia, o tala o le nei fo i aso tofi. So atasi tamai titi na maua wa le iloa seisi, muli ai maliu a o iai le swimming pool ana nafi kala i estete. Fa amaoni mai e leo la talata i leitu la e tolu i la wauli, na maua i lea tamai titi le swimming pool i Waltham, ma e ui ngā luenga fa aola na faya i ai, e le i mawhaio na fa asau i na mailo na ola. O le swimming pool le nei o loo ai le City Council a kala i estete, ma mai le sui al pulenga, o le uso e leo le nei mata upu, ma o le ana vave tāpuni ai ma le vaita ele ana nafi alu atu ai ma le aso. Mai kala i estete ana nafi, o le ana nga i le to atele i playgrounds ma pools o na o le vevela na faa mawina tusa lea ma le luas fuluvalu tikeri i le awauli. Ua toe fo iane i nofuanga faa nofo e sele tina mala na tama lea na tu uale fale mai mirol moe au kilani, ele i uma le taimi sa tatawa na faa nofo e se ai. O le ana sautala o le pasese taunu umai fafo na awina atu i le fale mai mirol moa mo tonga fitinga, ai muli ai toe so e atu wa le ai. Mai le so upo le soifua maloloina o le ua toe fo iane lava i la ua. Ma e whaapea ono le lai titi tele o le tamai titi, e le i mawhai ona nofo na au i to tonu nofuanga faa nofo e sea. Le ana la yo na o whaatasi ma le tina i le fale mai. O le toe fo iane i nofuanga faa nofo e sea, na toe whaiai masiaki o le koviti. Mai leo o loo so e so ele mata upule nei e ilo ai pe ono o atu i nisi tūlanga. E leo malama nisi le swinga na wha ilo mai, ma o leo wha malama atili mai ai le soifua maloloina le wha masina e wha atali e le booster. O le mai asawa le wha ai unga le kāpeneta i le afiafio le asolua, na nga iai nisi ana na fie tu sama reporti al TV tasi e whaia tui o le boosters, pe ta ina te ena i le au whai ngā luenga. Mai le soifua maloloina, o le wha masina e wā i le tuilo na lua ma le booster, e wha ato aloa ia mai le aso 5 o Januari. Po o le masina fou lea, ma e wha ato a ma whai o na whai ai matui o tangatanga waa mai le aso. Ai mo le taimi le nei, o lo tu mau pea le ono masina ma e le o iai se suinga i tangata ua atoa, pe sili atu fo i ma le ono masina, talo na uma le tuilo na lua, o lo o mawhai lava o na nga i e whai a tuilo na tolu. O le isi tūlanga e wha amanino, o boosters e mawhai o na whai mai le aso 5 Januari lea e amata whai ai tui o tangata ua atoa le wha masina. E le mo o mia le whai o se booking, ma e mawhai fo i ona filifili e wha atali se iho o i le aso se fulu ma le fito Januari pe amana o e tā o fili avanoa, ma e whai ia bookings i le book my vaccine. O le wha atuai o na mawhai o na whai o bookings mo le booster, e le ngata o le mawai o le taimi e whai ai suinga i le system, ai wha apea to le ninga o le au whai ngā luenga. O le a le whaatanga ina ta avale o no o le matawhanga muri wai le nei keresimasi ma le tausanga fou. O se tasile ne o matawhanga ia nga i eile to ateli au kilani, ma o le o sautala e tatau na paka o mata avale le Regional Park Car Parks ai sa vavali le matawhanga. Mai le Local Board o Rodney o se wha ai unga mai le Auckland Council, wha apea isi vaenga tū ma oti o whaia mo le mauti noa o le saunga le mu. O le atapuni ai manisi o wala ta avale o lo mawhaio no o ai ta avale le Sami, ai mai se pekolo o le ale misi a o tāpuni ai mai le aso tolu tasi o te sema se ia o i le aso se fulu fitu o Januari. Ma tala muli, o le amatanga o le tausanga fou o lo o wha e ilo ai le MetSafe wala au mo ngase ua māue le COVID, ma o lo i tua i ainga. Mai le komiti fau tua le FAMAC, o le o lātou langolangoina le Monupiravir e inu mia ngase ua māue le vairusi, ma o lo i se tūlanga feo lolo ai e le o tinga ina. Ma o i lātou fo ineia mawalunga le lamatia e tau fia i le fale mai, o no le matua po o nisi tūlanga tau le soifua maloloina. E se mai i lea e lua fo isi fuala au i lalo le ingua fou, Region Cove, e mawhai ona wha o ngai tu le community, ma o le ua wa ai a tili i le MedSafe. I le taimi nei pau fuala au mawaila au lo wha o ngai na mo ngase wa mawel COVID, e mo ngase o lo tau fia i totonu le fale mai. Tala noai waila au mo ngase tau fia i fale mai, o le wa i oele MedSafe e wha o ngā le Ronapreve, ma o lo tatala na i tua i tangata lau tele wha atala noanga mo lea waila au se iau o ila se fulu lua Januari o tausanga fou. O ne ilo ilonga uma masu enga e mo le mawhai o nanga wa ai tangata i tua i le community wa maua i le COVID, ma o lea fo i wa mai aso alau pule maa lienga e wha atau mai a ye New Zealand. Tala na mo le nei tai au, manuel nei aso.